twongeye kubaha akaze muri studio za Mulenge Today aho muherereye hirya no hino ku isi, abari mu gitondo cyangwa se abari ku manywa tubahaye mwaramutse, tubifurije umunsi mwiza. Hanyuma namwe mukiri mu ijoro mukiryamye mukomeze mugire ibitotsi byiza, Uwiteka akomeze kuduhana amahoro no kuturinda twese. Hanyuma uyu munsi turi ni posho cyangwa se kuwa gatandatu ku minsi 7 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025, mukaba muhawe kaze kuri Mulenge Today. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru, tukaba turi ku manywa iyo kuri uyu munsi. Hanyuma kuri microphone ndetse no kuri technique ni Fidele nkuko bisanzwe, nkaba nongeye kubaha kaze no kubiyegereza. Hanyuma munyemerere amakuru yacu tuyahere muri Sud Kivu. Ahangaha turagana mu gace ka Fizi cyangwa se muri territoire ya Fizi. Nyuma yaho General Sikatenda yitabye Imana, uyu nguyu akaba akomoka mu bwoko bw'ababembe. Iyi nkuru ntabwo yaguye ababembe cyangwa se aba muri ubu bwoko neza, kubera kuko uburyo uyu mugabo yapfuye bivugwa yuko yishwe na leta ya Kinshasa, kubera ko bamukekaga yuko ashobora kuba avugana na Joseph Kabila Kabange kuri ubu ubarizwa mu karere k'uburasirazuba mu mujyi wa Goma. Sikatende rero aho yarari amaze iminsi arwaye, ari afunze plutôt, nyuma bikaza kuvuga kuko yarwaye akajanwa mu bitaro bya gisirikare biri mu mujyi wa Kinshasa Kanchachi. Ariko amakuru agera hirya no hino cyangwa se agera kuri Mulenge Today ndetse avugwa n'aba mu bwoko bw'ababembe, nuko aya makuru avuga yuko uyu mugabo nyuma yo gukekwa yuko yaba avugana na Joseph Kabila, dore ko yakoranye na papa wiwe Laurent Désiré Kabila ndetse akaza no gukorana n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Nyuma yo kumukeka bamujanye babesha yuko ngo agiye kwivuza, ariko agakubitwa inkoni nyinshi cyane bikaza kumuviramo urupfu. Abo mu bwoko bwiwe rero cyangwa se community ye y'ababembe ikaba yatangaje cyangwa se isohoye itangazo ibwira Perezida w'igihugu Antoine Félix Tshisekedi Chilombo yuko batishimiye na gato kandi bababajwe n'urupfu bishe General Sikatende wo mu bwoko bwabo, ngo wakoreye imirimo myinshi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba basabye nanone bavuga bati turabizi ko n'ubundi Kinshasa hafungiye abandi bantu benshi bakomoka mu burasirazuba ndetse barimo nabo mu bwoko bw'ababembe, aba ofisiye benshi bafungiye. Bati rero turagusaba byihuse yuko wafungura aba bavandimwe bacu bafungiye ahangaha kandi bagenda bapfa umunsi ku wundi, bapfa impfu zivuye ku butegetsi bwa Kinshasa. Mwitangazo aba bashefu kutimye cyangwa se abakuru b'imiryango y'ababembe basohoye, mu by'ukuri bagaragaje yuko batishimye na gato kandi babwira leta ya Kinshasa yuko iba iramutse itabikoze bafite izindi ngamba n'ibyo bamaze gupanga bagomba gukora kugira ngo barengere abantu babo cyangwa se biheshe agaciro. Aba bagabo rero bakaba barakaye cyane kandi mu by'ukuri ibyo bavuga nibyo. Hariya Kinshasa hafungiye abantu benshi batandukanye bo mu burasirazuba kandi bagenda bazira ubusa n'akarengane, bafungwa na leta ya Kinshasa ikomeje kurenganya abantu. Ibintu rero bikaba bikomeje guhindura isura, murumva kuko nabo mu bwoko bw'ababembe nabo batangiye kumva ndetse batangiye no kubona yuko leta ya Kinshasa ari mbi, aho bahoraga bayishigikira, ariko kuri none bakaba bahinduye imvugo kubera kuko nabo byabakozeho, batangiye kugenda baniga umwe. Munyemerere dukomereze nanone aha mu mujyi wa Kinshasa. Ku munsi w'ejo ku wa gatanu Kinshasa, nyakubahwa Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Chilombo yayoboye inama y'abaminisitiri, inama ya 46 yabaye ku cicaro gikuru cyangwa se kuri biro yiwe hariya mu mujyi wa Kinshasa. Iyi nama rero y'abaminisitiri ikaba yarigiwemo ibintu byinshi cyane, ariko bakaza gutinda cyangwa se bakaza kugaruka ku buryo igihugu gihagaze n'uburyo cifashe naho kiri kuva naho kiri kugana. Bakaza gusanga mu by'ukuri igihugu gikomeje
kugenda kigenda nabi cyangwa se gisubira inyuma aho kuja imbere. Mu byigiwe muri iyi nama bimwe twagira ngo tubagezeho nuko muri iyi nama basanze igihugu mu bujanye n'umutekano igihugu gihagaze nabi. Basaba perezida w'igihugu asaba yuko cyangwa se ategeka yuko ingamba cyangwa se strategy zo kwirinda zo kugira ngo habeho ubwirinzi zakongerwamo mu mujyi wa Kinshasa cyane ndetse n'ahandi hirya no hino. Hanyuma bazana none aza gutegeka yuko amarondo cyangwa se patrouille zigomba kongerwa, abasirikari n'abapolisi bagomba guhaguruka bakongeramo imbaraga mu bijanye n'amarondo mu mujyi wa Kinshasa ukomeje kugaragaramo ibintu byinshi kandi bitari byiza. Nanone ku kindi iciyongereyeho nuko hagaragaye yuko mu mujyi wa Kinshasa hakomeje kugaragaramo amapfa cyangwa se criminalité, ubwicanyi buri ku rwego rwo hejuru. Perezida w'igihugu nanone yavuze yuko hagomba gufatwa ingamba zihuse zo kugira ngo aba bandi cyangwa se ababicanyi bakomeje kwica abantu mu mujyi wa Kinshasa bagomba guhagurukirwa bagafatirwa ingamba kandi bagahigwa. Icyongeyeho nuko bavuze yuko aba bicanyi bakomeje guteza umutekano muke mu mujyi wa Kinshasa, abafashwe bagomba kuzaza baburanishwa mu ruhame cyangwa se muri publique kugira ngo n'abandi bari inyuma batinye bataza kongera gukomeza gukora izi operation zabo zikomeje guhungabanya umujyi wa Kinshasa. Mu by'ukuri umujyi wa Kinshasa ukomeje kugaragaramo umutekano muke ndetse n'ubwoba bwinshi. Abayobozi ntibavuga rumwe bo mu nzego zo hejuru, baba abapolisi, baba muri Ministeri ya Interieur, haba ndetse no mu gisirikare bakomeje kwitana ba mwana. Hanyuma nanone tukiri mu mujyi wa Kinshasa, andi makuru agera kuri Mulenge Today nuko nkuko byagenze mu minsi ishize mu mujyi wa Kinshasa hafashwe inzego z'umutekano zafashe imyenda cyangwa se ibikoresho bya gisirikare birimo amateni cyangwa se imyenda ya gisirikare n'inkweto n'ingofero, bikaba byarafashwe aha mu mujyi wa Kinshasa. Nanone andi makuru agera kuri Mulenge Today nuko hongeye gufatwa ibindi bikoresho bya gisirikare birimo imyenda ya gisirikare myinshi ndetse n'inkweto muri commune ya Limete cyangwa se muri quartier ya Limete. Akaba hongeye gufatwa ibi bikoresho cyangwa se iyi myenda ya gisirikare n'ubundi yafashwe ubushize nayo niho yafatiwe. Ibi ngibi bikaba bikomeje kwibazwaho nese iyi myenda ya gisirikare iri mu mujyi wa Kinshasa yaba iri kuva he, yaba iri kwinjira inyuze hehe. Izindi source cyangwa se abasesenguzi bakaba bavuga yuko bigaragara yuko ibi ngibi yaba ari imitwe ya Kinshasa igaragaza kugira ngo yerekane yuko ibintu bikomeye cyangwa se Joseph Kabila Kabange ashaka kwataka umujyi wa Kinshasa. Ariko nanone ayandi masource akaba avuga yuko ibi ngibi ari kugira ngo bagende begekaho abayobozi bamwe na bamwe barimo ba General Tangofo ndetse n'abandi bagenda bakekwa bashaka kugira ngo bashakashake uburyo babegekaho amadosiye kugira ngo babone uburyo babafunga, kubera yuko batabizeye kandi bakeka yuko isaha iyo ari yo yose bacika bagasanga Joseph Kabila Kabange uri mu burasirazuba bw'igihugu mu mujyi wa Goma. Ibintu rero muri Kinshasa bikaba bikomeje kugenda nabi. Mu by'ukuri iyi myenda ya gisirikare ikaba yabateye ubwoba, ariko kandi bikaba byibazwa aho yanyura kugira ngo igere muri Kinshasa, usibye ko n'ubundi uriya mujyi usa n'utarinzwe cyangwa se na Kongo yose ahantu hose hayobogwa na leta ya Kinshasa hasa n'ahatarinzwe, kubera kuko ibiberamo utamenya yuko iki gihugu gifite ubuyobozi. Iyi myenda ya gisirikare iri mu byatumye ingamba zikazwa z'umutekano, aho perezida w'igihugu yategetse inzego zishinzwe umutekano Demiape, Anere, abasirikari na polisi, inzego zose kugira ngo bahaguruke barende umutekano, kubera kuko isaha cyangwa se igihe kitameze neza. Ngaye nguko uko byifashe muri Kinshasa ikomeje kugaragaramo
umutekano muke, ubwicanyi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bigenda bihungabanya umutekano. Ariko mu by'ukuri muri Kinshasa hariho umwuka utari mwiza, ndetse twongere tugaruke no kuri iyi nkuru ya Ministre w'ubutabera Costa Mutamba ejo waraye uvuye mu cyumba cyo kwisobanura aho yarari yahamagajwe na Procureur General kwisobanura ku mafaranga ashinjwa yanyereje agera muri miliyoni 39 z'amadolari akekwaho kuba yaranyereje. Uyu mugabo bikaba bivugwa yuko yavuye mu cyumba aho yabazwaga ari yagize ikibazo cya crise cyangwa se kubera ibibazo yahaswe ubuzima bwe yahavuye butameze neza, ndetse bivugwa yuko ashobora kuba yajanywe n'itsinda ry'abaganga kubera kuko atari ameze neza, kubera ibibazo bamuhase n'uburyo abona dosiye aho igenda yerekeza. Kinshasa rero ikaba ikomeje kugenda izambagurika, izamo umwuka mubi n'ubwoba bwinshi cyane. Munyemerere tugana ku musozo w'amakuru yo kuri aya manywa, dusimbukire muri Nord Kivu mu gace ka Beni. Muri Beni hakomeje kugaragaraho abana b'abasirikare bari ku rugamba babarirwa mu bihumbi 60. Aba bana bari mu gace ka Beni kabarwa nk'umurwa mukuru w'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aba bana bakomeje kugaragara barara ku mihanda ndetse bafite n'ubuzima bubi, kandi mu gihe base aribo bari ku rugamba cyangwa se bari kurwanirira igihugu nk'uko babivuga. Raporo yatanzwe na association ibahagarariye y'abana b'abasirikari yatanzwe muri iki cyumweru nuko igaragaza yuko abana b'abasirikari bahora ku mihanda kandi bakaba babayeho mu buzima bubi cyane, aho bagenda basabiriza ndetse ugasanga barara hanze. Ibi ngibi nanone bikaba ari ibyagarutsweho na Lieutenant General John Rubota ubwo yabivugaga ari mu ntara ayoboye Bunia, nyuma akaza guhamagazwa akajanwa Kinshasa kubera ko yavuze ukuri cyangwa se avugira abaturage cyangwa se imiryango y'abasirikare ibayeho mu buzima bubi bubabaje. Ibi rero bikaba bikomeje guca intege igisirikari cya FARDC hirya no hino mu gihugu. Nitwasoza tudasimbukiye ku mirongo y'urugamba hirya no hino nuko ingabo za AFC twirwaneho M23 mu by'ukuri zihagaze neza kandi ziteguye gukomeza kurengera abaturage mu bice bayoboye ndetse n'ibindi bateganya kubohora, kubera kuko abaturage bakomeje gutaka basaba bati mutubohore mudutabare turi mu bibazo bitandukanye hirya no hino. Rero abaturage bameze neza mu bice byose bigenzurwa na AFC, mu muryi wa Goma, mu mujyi wa Bukavu, mu Minembwe n'amahoro rwose. Barashima Uwiteka, indondo yose ya Bijombo ndetse na Rurambo bameze neza, barahimbaza Rurema nk'uko twabibabwiye mu nkuru zacu zatambutse. Nuko ubu ngubu bari kwizihiza kwakira cyangwa se umwuka wera yamaze kumanuka ari kumwe nabo. Hanyuma rero turabararikira gukomeza kuba hafi ya Mulenge Today kugira ngo dukomeze tubagezeho amakuru atandukanye y'akarere kacu ndetse n'ahandi hirya no hino. Mwakoze kubana natwe, tubararikira gukomeza kuba hafi yacu mu zindi nkuru ziri imbere kugira ngo dukomeze tuzibagezeho kandi mukomeze mumenye uko byifashe. Mwakoze cyane, dukomeje kubashimira uburyo kimutwereka ko muri kumwe natwe. Uwiteka akomeze abaho umugisha. Kuri microphone mwari kumwe na Fidel ndetse no kuri tekinike. Mugire amahoro ya Nyagasani na Pentecoste nziza.